بەڵە بۆقسەکردنی زیاتر لەبارەی گرنگی حوتەمەندی دیداری مێرگەسوور بە دروشمی ژینگە و پێکەوە ژیانی لە کوردستان بارزان بنمونە گفتوگۆکەین لەگەڵ بەڕێز غەفور ئەحمەد قایمقامی مێرگەسوور کە لە مێرگەسوورەوە لەگەڵماندا. بەڕێز غەفور ئەحمەد سڵاوتان لێ بێتۆم، کاتتان باش. گرنگی ئەم جۆرە دیدارانە چییە بۆ پرسی ژینگە و پێکەوە ژیان؟ طبیعی که افرو هفتمین دیدار مێرگەسوور با آماده بونا بەڕێز جناب مەلا مصطفی و چەندین میوانن بەڕێز دو وەزیر و سەرۆکێن دەستە و میوان تایبەت بە بواری ژینگە و پێکڤەژیانێک و لێرە تێدا مناقشەکردن. ئەف دیدارانە گرنگی تایبەتاخوا هەی بۆ دەڤەرا بارزان و بۆ هەرێما کوردستانê. طبیعی لێرە بەحسێ ژینگە و پێکەڤەژیانێک بکەن، چونکە دەڤەرا بارزان مێژوویەکە دوور و درێژ لە پاراستنا ژینگە و پێکڤەژیانە هەی. ئەو مێژووە دوور و درێژ لە سەردەمێت شێخێت بارزان، لە سەردەمێ شێخ محەممەدی، شێخ عەبدولسەلامی بارزانی، شێخ ئەحمەدی بارزانی، خودی بارزانیە نەمەرە ئەو ڕۆژگەدابی درێژە پێدەرێ وێ ڕێبازێ ژینگە پارێزی بووە کەلتورێک لە ناو تاکێت خەڵکێ دەڤەرا بارزان دامەتوێتن پوەستەی وێ دیدارێ وێ دیبەیتێ ئەv کەلتوری ژینگە پارێزی تەنها منتیقە بارزان حەسر نەبیتن هەمە کوردستانê بگرە بە عێراقیش وەدا بەڵاو ببیتن گرنگێکا زیاتر بە بواری ژینگە پارێزی بێتە دان و زیاتر گرنگی پە ژینگە بدرێتن. ئەو ژینگەی کو لێرە هەی نمونەی ژینگەی خۆڕسک و ئەو احتیمامە کو بواری ژینگە تێتە دان لە نەبڕینا دارە لە ڕاونەکردنا ئاژەلا کو ڕێژەیەکا زۆرێت ئاژەلێت کیوی ئەو ڕۆ لە دەڤەرا بارزانێت هەی کو لە جیهانێدا بدەگمەنن. ئەو نمونەیە هەمە کوردستانê ve بەلاو ببیتن û دیگە ڕۆشنبیرê şadê dîke guftugû bikein li ser buarê ژینگە و pêkvejiyanê. Mêjûwa pêkvejiyanêş li devera barzan mêjûyeka dûr û dirêja heye. Eger tu biçeve tarîxê barzan da li barzan mesîhî, cûleke, musilman vêk ratî yek gundayê dijiyayî û dêr û kenîşt û mizgev tenha çend metreka lê tu dûr bûne. Yani yektir qebûlkirdin û pêkvejiyan li devera barzan li serdemê şêxê barzan da zora berçav û diyar bû. Ev rojgedabî li mentiqa barzan yani ew xelkî ku li barzan şicîtin jiyaya girîng niye mesela musilmana, mesîhiye yaxud cûleke bûye wextî xwe girîng hebû li edalet û pêkvejiyanê barzanî bûne bi ayînê ciyawaz li jêr hukmê barzan û ji bin sêbera barzanê jiyayî. بەڵێ وەکو تۆ باست کرد لە سەردەمی کۆنەوە شێخی بارزان کاریان لەسەرەوە کردووە کە پێکەوە ژیان و پاراستنی سروشت و هەروەها عەدالەت بەرپا بکەن. ئێستا مەلا مستەفا بارزانی ساڵانێکی زۆرە کار لەسەر پرسی پێکەوە ژیان، پاراستنی سروشت و عەدالەت دەکات. تا چەند توانیوێتی درێژە بەم ڕێگەیە بدات مەلا مستەفا ئێستا؟ طبیعی ئەv pirseka hukûm baz kirdi zor li mêje eva bû keltûr yani xelkek xwe ayînê ciyawaz qebûl dike û zor rêz bû ژینگەş dadnêtin. Cenabê Mela Mustefa hedirêje pêderê wa rêbaza û bû ku parastin û bû ku pê bikiritin palpiştî ji biketin bitwanîtin ev ژینگە parêzî û pêkvejiyana li vê deverê ya berdewam bîtin û heta radeyekî zor baş palpiştêj bît be cihindê ku hindek rênimayî dê taybet bû buwarê ژینگeyî bêne danan taybetî li serdemê pêşketî da meselan pêştir durustkirina xanûwe bi newekî bû ev mewadê taze nethate bikarînan. Nûke durustkirina xanûwe hindek rêsa û rênimayê taybetê bû derkirdi. Yaxud kezaxtina dara hindek rênimayê taybettirê bû de. Pêştir jiyana xelkî hemin li ser dara û darsotinê bû taze ev nema rengê heta hedekî zor xelek ev tiştê ku pêştir bikartînan taze bikar neynîtin. Me hewil didetin tu gel dayanê peywendîdarê tevê xweguncandinek dike pêşketina serdeme û newek bîtin ev pêşketina zerer û ziyanî bû ژینگەی zor nebin. Eger ne ma li ژینگەی da pêwîst e meselan rêga hebîtin, pêwîst e xanî bête çêkirdin, pêwîst e memel bêne çêkirdin. Bes bi newekî bêne çêkirdin ev pêşketinê baş ku zereriyan bû ژینگەی zor nebît. بەڵێ ئەمڕۆ تۆ لە کاتی پێشکەشکردنی وتارێک لە حوتەمین دیداری مێرگەسوور باست لەوە کرد بارزان سەوزترین ناوچەی هەموو عێراقە. چی بکرێت کە ئەم ناو نازناوە بۆ بارزان هەر بمێنێتەوە هەروە بە سەوزی بمێنێتەوە پێویستە چی بکرێت؟
طبیعی او ناوه بو بارزان لدیرو زمانه و یه هبوی حتی تازه شما و گرینگی دانه بیست حکومت هرما کردستان لپلان استراتژیت خو گرینگی که زیاتر په بوار جنگی بداتن و گرینگی که زیاتر په دورا بارزان بداتن کومالک پال پشتی سرکی تاینو که مثلا لوقت پیشتر حتی آگرک مران دو پیویز بو دو سه گوند فکر را بچن حتی که بتوانن و آگری کنترل بکنن که اجهزه متطورتر تایل آگر کجینه و حتی هلیکوپتر تناب کارینان دعم که زیادتر دامو دزگاه جنگی بیت کردن بتوانن او ضرر و زیانت که سرشتینه یعنی و جنگی کون کمتر بکنه و او کم عفو مجموعه رنمایی که تایبت بو پاراستنا جنگی دورا بارزان تایبتی او گشتیاری که سردان دورا بارزان تکتن بویسته رچاو جنگ پارزی و پیس نکردن راستی گورترین کشمه تازه دیگه گشتیاری که سردان دورا بارزان کن مانوا و پاشماوایه هشتا روشنبیری یا تاک مهنده برس نبویده و کتی تجیه کی سفره بکتن کلویرت هستیتن بزانیتن جاره که دی خیشک کابو برای که دی و ده تویره عین اوش بو سفره بکاته کی خوش دید زبلو پاشماویت خود گه خوب بتوه یعنی نک بو منطقه بارزان بو همه کردستان پیوست کار لسر هوشیاریا جنگه و جنگه پارزی بیته کردن در یا سیستم پروردی را بیتر یا انجامدان پانیل را بیتن در یا گواستنوا هندک فرهنگ جوانت او دو را بیتن که گرینگی جنگه پارزی بدن تایبتی او محست که این اف دیدارو دی بیته دیگه روشنبیر دیگه شار و شارش که دیگه کردستانت بردوام بین هم لیره نمونه جنگه پارزی بواز نو بخواره نمونه پیک و جیان نمونه حتی او نمونه که وقتی که دنیا خریکی شر و مال ویرانی و کشتنایی که دیگه بو لبار زنبیر ل ماف آجرات هاته کردنوی که آجر نابی بین راف کردن بیر ل هندیت هاته کردنوی که پیوسته ماف جنانه تا بین پی کردن یعنی کوملک رساویاسا شیخ عبدالسلام لبوار کوملاتی و جنگه پارزی دانان حتی او روش شواز کینوتر بردوامن او رساویاسای حکومت هرما کردستان شور لسر کتن و لبوار پروردهی دا بتوانن بکار بینن کل جدی که هرما کردستانش او عینی نمونه جنگه پارزی و پیک و جیانا بارزان بین جبجه کرد بله ڕێبازی بارزان تا چەند ڕۆڵی هەبووە لەم پرسە کە ئێستاش کاتێ من لە ماوەی ڕابردووە چەند جارێک سەردانی بارزان و دەوروبەریم کردووە دەبەیەک پارچە کاغەزێک شتێک لەو ناوچەیە نابینیت هەموو ئەو ناوچەی هەمووی پاکە ڕێبازی بارزان تا چەند ڕۆڵی هەبووە لەسەرەوەی کە خەڵک هێندە گرنگی بە ژینگە با لەو ناوچەیە طبیعی تبخو سردان منطقه بارزان کرده به که منطقه کاپاک و خاوینه بارزان تا که خل سهند پرورده کرده که خوشویستیان اجتماع دل و درون دا هبیتن اگر خوشویستیان اجتماع تبی جنگ خو پیس ناکی ضرر به جنگی ناگینه آجلیت که وی راو ناکی دگل خو که خلق برانبر یک دیگه خوشویستی و زیادتر بیتن زیادتر تقبلا یک دیو پیک و جیانه کن ناکری مثلا په کورتی و به چند دقیقه واسطه به هنده بکم بس گرینگ ترین تش لرباز بارزان خوشویستیان اجتماع و پاراستن ولات و ولاتیان بەڵێ بەڕێز غەفور ئەحمەد قایمقامی مێرگە سوور لە مێرگە سوورۆ لەگەڵمانجا بووی سوپاس بۆ کاتێ بێمەتاندا